Longdon Baptist Church Sunday School Department at Tumpen Sanglang ke hat picnic spot along ke Pangcherpon. Ingdeng Troke Bracket Homa Pong Richo Mili Baptist Amondoli ke Erni Catalan. Kesodet Kabonteron P. Hemasora Tumpen Kirap Kachohangpon. Studio Kimi Kangpupon. Abirta thanbang sonro singrong pi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajiriklo kardom tane Pini Abirta non angton pen arjikta Longdon Baptist Church Sunday School Department at Tumpen Sanglang ke hat picnic spot along ke Pangcherpon. Lakhain Koraponi Libemisi constituency kaparlo Sanglang ke hat picnic spot along Longdon Baptist Church Sunday School Department a hoi pen picnic ichola pen kapang therasai sita me klempon. Bangso picnic spot along bang baphuk sisa do la pen ke terke air penta tinang ando. Bangso dim ke klempon nang koke Halloween pen ke bang atum sita me ke joy ke langni insam jin pen joylong popu matha pon si kapang therasai klempon lo ke sang a hem bonglong along sita me saini namsi saini bit pon si kapalang me sai klempon. Lapen alang litum kachuning ripon thu lagi kedam tang ason kapaterte deji bong hai huise ta kapang hang he deji aphanta chinipon Longdon Baptist Church Sunday School Department along Sunday School class ke thakpon class fli an thakpon lagi nursery class intermediate class junior class and youth class an thakpon lapen kadu kabe Sunday School students bang pharoi sira phokep ando busi Sunday School superintendent Sir Benson Rongpi Pastor Provinson Ronghang lapen senior pastor Benting Teron atumpen hanpa chinipon Joki hola penanilson rongpa report Biswanath Karbi live. tangde Pini adun to Abirta non puthor angton pen langitha Ingdeng Troke Bracket Homa Pong Richo Mili Baptist Amondoli ke Erni Catalan. Lakhain Koraponi Libemisi constituency kaparlo Richo Mili Baptist Amondoli Chris Rikebra Trokep Aningkan Somdet Pen Piningan Arta Ningkan Troke Bracket Homan Kepling Catalan. Patumi Therepo Nipai Cricket Homarni Richo Mili Baptist Church Ingdeng Troke Bracket Hom Kichok Foundation de Catalan Pon Laso along Atipi en Pon lage Mondolia Phuke Hesto Hendo Collegian Angdeng PC Angdeng So Trainer Cap Ada Porpiner Capen Pastor John Ingti Penajok Monduli Alama Intro Pondo Lapen Porpai Crazy Monduli ke Akar Chome Pangcheng Pondo La So Mai Long Mai Kachari Pon Pastor John Ingti Penajok Mai Chari Pondo Mai Chengche Ko Richo Mili Baptist Monduli Risonim So Song Pen Kero Kar Cholun Pensi Mai Intro Pondo Lapen Financial Achun Bang Philip Tiso Penajok Chris Rikebra Trokepen Pining An Surihini Ra Ingora Gethom An Ningkan Trokebra Gethom Adak Monduli Porkimo Parjupon Urkimo longithan pon lage Richo Mili puke hako hut Richo atom sangti milia jo anhan kechutun mate picnic kechote kang adimlo lapen Chris Rikebra Phokebra Plianinkan William Rap Button WR Huton America Missionary aphan puthot America det kachedam thua hut kachepa dia dimlo puta thanpon lapen abhithu Richo Mili Baptist Amondoli ke veke Karlitang Chandro Kro aphan kachikimo mate ke dolang adona rap aphan karcho lapen Kachoro ke do certificate lapen Oho pen archopon Abhithu Richo Mili Amondoli atom ke dodon cheng Amondoli mate Mother Church akeja lakhai si Chokihola Baptist Amondoli Deacon Weslin Rongpi Dihin Agustin Teron Chun Bang Jacob Tiso Tumta Kachopha Tengpen Chetong Dunsi Poho pen archopon Lapen break jamake thegiding aluhi atum lapen NLBKA akeja tumta Chetong Dunsi Mayer Dipidon Laso hot Ningkan Arjon Monduli arlo break jam keteng aron pen ke kroetum lapen break jam Monduli ake nang hut kacherap kachetodu na tumaphan kachero alo mate certificate alu hai hoita pajerpon lapen senior pastor Moja Singh Teron penajok kachetong arat bangsuri sisose armodo phan Monduli apuke Kristo henlo pathe pialam arnamalam karda pen than pachini pon pensi mai exam jin pen pajut Chuki ola pen Anilson Rongpa report Biswanath Karbi live tangde Pini adun to Abirta non puthor angton pen langitha
Kisodet kabonteron pi hemasora tumpen kirap pacho hangpon. Patumi therepo ni phai cricket thomarni lakhain korahinin sarupathar constituency kapar lolang chithing mate sahapani wairong pia rongame karpaniram singnara chor kabonteron pi kedamtang aningkan surihini ra ingkoyaningkan pen kiso chorong lokpen non antami medet. Lasi kitso kachilang ji aphan Karbiang long Thermos Council CM Dr. Tuliram rong hangaphan lapen. Lakhain korahini sarupathar constituency a local MAC kadom terang piaphan kiso kachilang ji aphan kiram puchohang. Alang litum kiso chilang ji anta chilang lo lapen longle philang anta chipadoy lo kiso kachilang ji aphan lapen. Alang li paniram singnar ge pinso so marta avi so ardo bangi thom do lapen so ardo bangi thom ta achor chiri lap sitami alang litum theng han chojor chota kiso ki meji aphan lang olo bonta nona porke dihina moka dure hektik ang denglo lazining ki meabang photum kirap kapal eji adim laki account number 743401000618 SBI N0RR LDGB contact number 70026975585 Don Galo, Alam ke, Nikachuni Yasondo, Niliman ke, Paniram Singla, Lapen, Nili Hemasora Banke, Kabantiron Pi, Nasi, Kisu Reading Piglu, Nasi, Nanpanachuni, Alam ke, Kisu, Nanganta, Kiraplang Changi Pusin, Nankapan, Nasi, Nilike, So I didn't look at long live your at the door in the law. Nasi, Kunona to Panang Kapasang Ramon Taposi, now Chang to Nasi, so only Lanky King or so. Nasi, young to Pan Club and Chang Pussy, not to need to look. How she now Chang to Lapen. Kadom Trang Pia Panta, and you see Panta Chang, Kilabang Chang to. Aprang si media tumhas tamya kiro pipar piglo nili joni gidam chibang lalo nili paya keso pen inang ajir dingkloi pen so lo 2020 pen lo keso lockdown aprang pen lo nili tum sitami chilang piglo sitami la bang so ke chilang pig sitami ni tum ta chilang un edet long le phelang sitami ni tum chi jor la pen chilang lo ki pa media ji phan ki sitami la bang so ki pa mi ji phan ni tum sitami chbo istami un edet pen jo e Karbiang long ki ja Tuliram long hang ki thek ding tum phan ningkang sampe nang kirap je pansi joning rilo la pen local NEC phan sitami kadom terang pi phan sitami joning rilo kiso de da bang pi nilipai amien ke kabon teron pi pen arong ke sapapan ni lang chithi Karbiang long japra lang so pen agostino pha report Biswanath Karbi live Tangde Pini adun to Abirta non puthor ang ton pen langitha. Studio Kimi Kangpupon Lakhain Koraponi Lip MSC constituency Kaparlo Che Harlangso Prayer Center along Lun ke Thabapan Studio Kimi Kangpupon Nile Babhani si Birta Kimi ke lapuhela Studio Kimi Kangpupon Amayalong Che Harlangso Baptism Monduli Pastor Chandro Teron Penajok Mai Charipono Maya long kachupapon aluhi lake ni hang longri Baptist kajalang amay phu Rupsing Singnar lapen chunbang Noa Phangcho dihin rimbang hupen teron lapen pregjam aluhi pen chetong pon la so long lun se po Matthew rong pita chetong don la so mai longar na malam pen ning ke thelam Pastor Noa Phangcho NLB KA chunbang pensi thanpon Pinpur dame nile barlota keplang ki phi tangka ke do tumta do bon talun ke thapji puhai hui Thik pipon pe onta inut aning ke meabang phu kama thake mesana jok nile barlota lun ke tok thek atum do puma thaponsi inut aning ke meabang Ilifas Purti sound engineer assistant media project Assam Baptist Convention Sarupathar Asor idamtang ahut ke sopen ako ke metu pena jok alanglita dojoy thekthisi Chaharlangso prayer center evangelist Rojuni terang pia phan panongsi lun ke thapje phan pu studio hum panong pipono Lasi nilip arlo gospel music lun track hai hoi ke thapje phan katisik tangdo pulote nang thaptami puta evangelist Rojuni terang pipen pachini Chaharlangso bostit eto prayer center ase ari prayer center ot moi bikhe prayer or অনুরোধ লৈ আহিছিলো আৰু বাইদক মই আগৰ পৰা জানো মই বিশেষ prayer or request লৈ আহিছো প্ৰাৰ্থনাৰ সহায় লৈ আহিছিলো আৰু বাইদৰ প্ৰাৰ্থনাৰ সহায় দিলে আৰু কিছুমান সমস্যা আছিল যিবিলাক খুব চিৰিয়াছ হৈছিল মোৰ জীৱনত
ৰাস্তা পালোঁ সুফল পালোঁ আৰু মই এই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰিচৰ্যাত আজি মই 5 বছৰ ধৰি আছিলোঁ মোৰ নিজৰ ঘৰতে নিজৰ ঠাইতে মোৰ ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ' আছিলে আৰু তথাপি তাৰে মাজত মোৰ এটা দৰ্শন আছিলে যিজন মই এই ষ্টুডিঅ'টো যিমান পাৰোঁ অসমত মই খুলিম আমাৰ বিশেষ গস্পেল ছং ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰণে বহুতো ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিব নোৱাৰে বা খৰচ মানে কৰিব নোৱাৰে ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰণে তো মই সেইকাৰণে বিভিন্ন ঠাইত খুলিম বুলি মই নিজৰ এটা দৰ্শন লৈছিলোঁ ভিজন পাইছিলোঁ ইচ্ছা কৰিছিলোঁ আৰু সেই মাধ্যমতে তাৰে মাজতে মোৰ সমস্যাবিলাকো আছিলে সেই সমস্যাবিলাকে মোক মাৰিব বিচাৰিছিলে শেষ কৰিব বিচাৰিছিলে হয়তো এইবিলাক প্লান মানে ছাকচেছ হ'বলৈ চেতনৰ ইচ্ছা নাছিলে Anam Hansuro Parpig nai Prayer Center Pinut Amoni Ningkang Sam ke long pen studio nang pilot abang so studio ke Pini ngerlo lapen ke itum gospel pan Abirta ke me pan mane lunci ning hang dote cisigra nang kilunji pansi anotin na bang puten manda tuning rilo pan halo chorolo Nanti labang so studio nang tumkang pu labang so studio laga door so dak studio lo nanti labang so studio nang tumhan ake joy pen nang hipi abang pomen pachini ma mabang so bang puke ili force 40 pu anlo amen ke koru pothar podomoni bekti samondoli alagli amen ahem address ke alun ke sakwa dorkom dopo bang along pena sakom chotpo berda ke me pansi nilita chudeng no lo ke joy pen lo kana sakwa dorkom pu bang along pen lahem labang so studio non ke parjak hadim allocation mate address pachini ma address ke da budam terona ro share lang so bekti samondoli prayer center dak rosmiterang Pini le marlo pen nona mar ana mardom bom nili si ladak sinili adim chibi det lo pela soyam ke bichilang so betel bekti samondoli pen ki kimpi hemsi la endelo pen ke Pini ke pacho hananta bichilang so bekti samondoli pen nang ki thona soksi an kimi chu ilong lo Tuki hola penanil sonrong pa report Biswanath Karbi live. Tang de Pini prime time Abirta la ampen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me.